Иргун булдыр хизепле телеграфисем перенгелес уже эфирда ирхи дебел. Пирматра хунара бара баян Чуваш халық артизы, Чуваш республикинжи театр ишченесен перлехен ердюши Геннадий Медведев иргун булдыр. Салам. Иргун бурнеде. Телеграфисем тюре хунаран үйді күтме бұшлашыде үйді қадылесе келдері телеграфисем али? Шоғышларым, но үйдегі бұр бұл. Бірі екі виші? Екі жидейд. Тұрғашын? Халихи? Халих. Ага, біле бол тюрех. Пер республика рапиде балла пуганизин театры бұр. Шағында фестивальзен бұр ползайырдеші, бейді лайк фестивальзен, міл фестивальзен, шавзен ятсене білдермейдашын. Біреміші ғу? Біремірейду. Тада қалегіндегі хамыр театр башығындарса, Чеваш Академия драма театрынче, Мускавра, Бедерде, ну, Шубашкарда, аслы білуілден меже аруры артисемішлеші. Чуваш Пашағыл Академия драма театрынже Мускавра аслы білу иліне. Ебидірде де шутлана? Бедерде де Шубашкарда да аслы иліне меже аруры артисемішлеші. Шаб орузен жутне галамаланде. Пирени театра юрадаган телеграфисем, шагидва терес хуравлама пулдара шехтезе жутладов. Хизепле телеграфисем, пирен телефон номері ялан келех экран жерінде бөлек алажевешленчене, алажети жирымда хралы улты шыңгыраулар даргашын. Онзыр бушне, хуравзыр бушне ибір сирден. Пирен пәнге калажева худшынза ховырда хунана идузем бараса шанза тұрадып. Шамбада калажева пушлатпыр. Хал шак күнзенже, тингіна бұйсырананы дезендейін жақмардыр, перен хона, Чечняр даврынже унда Россия наци театр зен пірреміш фестивалі иртірі. Педеу цаблес келет, мүле ирцегайрывал, мен интересли ховыршын врензе таврындар. Тересі бегалзасынынде бұл фестивалі федерации деп прана ятпаны жавнашкал. Ебір онда кыштах айкенерех, еп шак театрды, республикары театры деятелізен прилежен председатель булнамай форума гайна. Онда Северокавказский, это регионды форум был саертр, перешав делшпе буштарны. Шав федерации форум бабрлех, федерации тогда фестиваль был саертр. Апла булинде пірреміш теші, бұл пірреміш бар қайын детір сібегалсан бұл шерім бірреміш өмірді пірреміш фестиваль. Мүлжен десен лайқастыма керлі театра юрадаган сем, езірде федерация 92 пірреміш ход бірім бадырда Шубашкарда болса ерттірі. Астыватыры. Андяқта вғыжы педенума ерттірде. Педенума ерттірде. Иккеміштемешік пөл. Иккеміштемеші жауын ба бұл. Мүлжен десен бір вижі жылғай аллағына, егі жылғай алла форум райыс, естрай шавы давайте бір худшы кленчі. Педелайх фестиваль бор, федерация полночы Шубашкарда десе, ша фестивалі те бір худа кірцияма шуги десе. Мускавранде. Мускавраха. Вот озем пиде хварты шлеші, мәнгаланы зене туза бұрайшы. Вот шакна шоқшланда тоны пірреміш бара фестиваль федерация хальк шал грознынче чешня ғолынче. Иртірі онда пұштарынчеш пәдембе ебір бұқны дұрық вундвада региондан. Пұрдегілмен екен? Тудардан иге театрда бұны онда, Хузан театры де, Альметьевск театры де, ұтты регион зенче барер. Фестиваль бұшланы бұн бір мәжінче. Бір капла форма бұштарына ғанзен бұн ватымыз жи 90-гарымырда Шубашкардан бойыспа. Бұн білігі мәжінче, полдымыр грозны инче. Шитсе вырнашсасын жөрек бірі елзе ғарыш открытие форумы деші, форум ұшма. Ой, пиде интересы лайгертірі, тірлі идусем, тірлі галашусем, күнда Чечня халықын культура министрі де бұлчы. Апланде есер паянхи Рашей театрын пызык үйдівізіне пықса дұхны. Куйдузене онда театрын суранеземде бұрбол, мүле евірліқра бізем баян, мүле проблема зем Рашей театр зене мүнде. Шавзене пықса дұхнақ бол. Апрелевый хэнчи иртры шагында Приволжский федеральный округ дегене форум. Куна берен Шубашкардан нумайын бычы, Шамрсын театрынчы, Инди Елизаветаревна бычы директор, Елена Васильевна Шамрсын театрын. Пугани театрынчен дешінчі. Пугани театрынчен, Шамрсын театрынчен, Елена Васильевна бычы директор зем, Перен Юрий Мефочта Юлашки гонзенче бычыш, онда, ну, вайлы бычы открытие форума, да, фестивальде онда, Шамбегех. Пидену май проблема земденезем.
конде чибремеші был. Вот вон билек шулда булюши, театр сене шав, ой, услуги, госуслуги денебек, шав банны прачечные деші, биде кулзагалашыны, шабиге хвал булса дугать. План, биде бызык план сен хабарца быны, юкша деньги шайы хабарманны, вот шавыйду. Шавыйдуран, шав ябалына клараси, орса конежинасы. Тарсы бігасында шене саку жу озда клармалы марвихайынде. Вот элек пулным или социализм вағынде шавын батне кайла тавармалы да, вот пәрі кәрсегенде балына таварма кайла пиде евр патшалық шайынче. Опыджеде бур, пәлеведе бур. Аха, шавын бек. Он зырбышты да хал грозный холынче драматургии, иде везене проблема зене бақса дұқырмар шаклер марте бұрыткалех уйырмақ кувол регион зинче. Каждый региондах тезесін дюрай. Хошызем бірін пьесы нумай деші, анчық ташан зағаймасты бебі, візім мүлле шайры пьесы меккене. Нумай дегенде бала бұл, лайхе бала нумай болмас декшанда. Анчықта нумайран суйлас әлме? Суйлас әлме болады, суйлас әлме болады. Шүккенжелмен суйлас әлме. Расширей дешен бігех. Нумай театрзен вали халь классика зырбышне, вот вырыс классики, совет классики, сеп зырбышне, он дахаль шене пьесым, лартмалысым шукка. Епкаларым пиде бізік журналзым, пиде хулым журналзым, или прейбір деп кашне кварталда, шоржулда прейбір, шав вырыс пьесызембе, анчақта онда регион земалі лартмалыйнің де жүк. Ебір қаланық шен шав ябалақтады темеші региондан да қаларыш. Мен дома пичетлеші, мен дома ұқша денге тоғашывы земалі, тесі шавын бек. Регионда лартма урухларах урухларах. Мілерек. Хам Пиренбурны шинчен. Пиренбурны шинчен. Кам мускав жерзаба машма жұтпа, она хамырны зенжене кетмеле, хамырны зенех врентмеле. Везем нумайшы, хылғана аққаплақышма бұрчықне аққаплақышашы. Везем вон антрепризм вали, пачық театрзем вали, мезем вали, шав пьесымызем. Тем же шав зене печетлешіларах. Вара Александр Александрович Калягина, электерім шамбекерге бұрчы дерім. Ебір регион зинче драматурсен лаборатория нертереп причей бір дерім. Бірін бада дерім, Владимир Гурткин дерім, еге хученгеліне дерім. Ебір Мардваран, ширажасыне драматурсене, Мариелдан драматурсене, Хам Республикаран, онда ватым білігінде бұштарынан жүхне. Шамбек лаборатория керсе, бұл пиде онышлы бұлчы. Усы бұлнынде. Усы пиде лайық бұлчы. Владимир Гурткин бұл хой, бейха. Вот пирен ялди, сынарзен, едем шинзен, чунезене, сынарзен ұшса бараганши, шапла драматург. Вырыс пулзасында. Предіне мүшін. Мүшін десен, бұл ялшынны психологиянлана. Мускав вара, темшін вырыс ялышыне шаврынзақ пұқпашы. Пұқпашы. Бұл шабіржінні дада, бұл чан-чан едем, бұл хой, оны итлемент ерістіші, бұл шырма веретмес бұл. Вол пурно шаврен деть. Кышт канатик собирать. Волоса, малигалас, варстагаса направление бар забирать. Но пидела их, он шла шамик лабораторизм иртермеле, пушла маладе, брахотте галар марибер, хамар республикара, ежун махадер, мариси неди мартваранда, хамар ширавшеся еди пуштар садисе, пиде темле лезе, шор захочешь мала пуласын туинать. Перентелегурафизм шанграу защитристе, чиган забахар хавизембе. Тен терс хурав бариш. Алё итлет персире, үргін бұлдар. Бүгін екі мүшілдушіне құралысқарға бұғасында. Тырғашын? Шақ шаққырда бүтінбе, артистен шейде орады театрда ішене. Шейде ұру. Шақ паянхигун шейде ұру. Аға. Тептерес. Шейде ұру әшлені ғанамар, шейде ұру әшлет. Әшлет. Езірган бұладыр, сирін ядра білес келет. Роза Александровна, вона районе уйгасында бау. Саламлат, президент, саламлат. Маттур. Ебір парнине галамармыр. Халінде трубкине телефон кепшіне құма бұлдарадыр. Телевизорне лопкінгіна еттеме бұлдарадыр. Унсырын есер телефон кепшіне құмасан итлейместер. Саламлат, президент. Малла итлер есер телефонзыр. Роза Александровна. Парни вергегалар хадырғашын. Ебірінде бірінмәлі, елана гәне ябала бұл парни. Шубашкара гілзесін, худ темәлі спектакле ұтмалыке аллытватта тұғырвын білік телефон башын ғыравлар. Мана, ұйтма бұлдарадыр, е администратор сене, әбвезене азырқыттарса құрап. Сире худ темәлі спектакле дезелкаларым. Иге бесплатно ехрау бұлайды. Тюлевзір спектакле хавыр репертуардан суйлас елме бұлдарадыр. Саламлат персире. Печенье екен.
Икен. Икен. Пичен жүремеші. Юрайт тавда буш. Хал семинар земберге галаша мурда вол халех плезедрадып унын усси пиде пысык пулмалла. Шавыхытрах Кюршари Тударстан кашни иге жулда семинарсем иртерсе тарайт смахмай галасан. Кошал вол икемеш худиртир булмалла. Семинарзем бізем каплапирын дердеші, шамырсын театры шайынче, бізем шамырсын театрзем вали шыраганзем вали. Шапла ведь, онда семинарзем лабораторзем болсы ердеші. Анжақта падемашле шапла пыз кындуса изесем ол тада лайық пулмалыя бала. Ебірінде темеші шул калашап пархалі, пригебеші шул да бол. Он зарбышне аставатра республикара шыравшесен драматурсын конкурсы булаганчы. Пиде хавгаландарачы шава. Пиде хавгаландарачы. Шені драматург сем шуралды шавықтыра. Шуралчыш, пиде шуралашы. Вол, мүншін десесін, вол, мүлі, шырашы, суйласылешы, вулашы, ішлезіші дереші, тывашы. Бізім театра пиде кірле бала, бұл министерствода кірле бала. Ана ялына кейбір театр ішензен пірлежі вебе пірлертерні. Епень, сирен, смахран, республикари театр ішенесен пірлеген ердеші пұлнымай, мүншін шак ұйдыва шивітшін тебір құтырадасмар. Есір бітіға кашын жіндех каладыр. Пьеса земжук, штан тұпмала, план ұлдармала, тады тыде. Ебір бұл ұйдыва пиде шеріппін тұрадаппыр, пиде тұрадаппыр. Мүншін десен, ебір ұқ шиденге енебе бұл ейін бешле емес біріна, плана кірцех варса, шиде шулги плана кірцех варса, онда ұқша денге бешігіні бейкі. Бізене пірремеш вырын жынаган сене, тюле спать, міндіва спать. Тада шавығытрақ шак драматурсене, пьесасене мінлі хақпаны, ұқша денге енебе. Ибір каларымырда Перін республикара, ну май жарде, водорбилікпін, ек штақытларақ, каламас Ек штақ сағалдарақ. Ек штақ сағалдарақ, аға шағынбек. Ай, тәрсібек алсасын, пиде тәлінчіш. Онбек пұлма бұлдар емас, ол драматурги ширавшысен чиевір жанры, шаплаведе. Есі қывда шырағанышын, епте шырса бұқыны, он бик как полма мелле кыштан халги вгатра бик хаксем десе делинчеш бара калашырмар мен десе элек шам бик калих порча культура министерстве пьесы туяначи де окшине драматурсия вол дюлече хал театр сем дюлече театр сем ялнах вол кшашукка онда постановочный день вол пызык суммамар вол суммаба онба пилик спектакль кармала юлды спектакль кармала сезон дыршынче шамбада драматурсия нумаях тюлемеше вазем шамба хагесем шамнашкал шагамбек культура министерстве туянасене те бархот картехармала дезе ежын захварчиш думалламале булат ханде Калашева пидянлы, кашный регион зені хайзен беде еврейдусем. Ай, візем бедалаштарзасын, и бир Шубашкарда, Чеваш республикинче, и бир аван бурнат пар. Хош енден зымахранша надо білзе юласычы. Хош енчен, чемалдан театр енчен, спектакльзем енчен, артистсем енчен. Но театрда тейше даваган земпирнде сямбиге хаура урамран келеше, візем театрда ішлесі жедінеше, врейнеше, міндіваше. Тада тебір ебала каласақ варыш, пиде, вол ебалына кашынча калашенде, хизеплеяцием бірге. Хизеплеяцием пиде, коткостеше, пиде еврдеше, пиде помащи деше. Пирен умбекін ұжашық бол, мүшін десесін, пирен театр зенчен, умайшы, халық артисісім. Регион зенчимар, регион зенчияцем бергемар, шав Рашей жайынчи, Рашей Федерации инчи тава девишлі артис, халық артисы, шав зене паманы жинчен. Волы дуба перпилік шулгайла Сочинчи Мединский Каланыча, культура министрі, Хоравланыча, темілі. Чақта еврінде тәрсебі ғалзасын. Коллег, ол ұқша денгі беші ғынная бала, ведь нумай жерде хизеплясем жыңғыштақында процентсем хуша дүлеші. Волгалары Совет Союз вағаденче шанжықлы театр болны дері, и пиделайғы сусайлыны бол ябалына. Шанжықлы театр шавын жүхлі халық артисі, етава девішлі артисі болны дері, Рашия шайынче. Хай шавын жүхлі дері, шавын жүхлі халық артисі, тава девішлі дері. Пиде хобар сағай, но ол әнен мілімар дәрсі бұғалзасыр. Мен жендесен регион зенче такшанақ пиде сағал пама прахны. Пиде, вот шулдалық не икке виші ғаяшы болсасын, бүйткәпені пилік театр. Терсибеш лазасын, онда тивешлі женсем, художник сем де бор, театрда ішлеген художник. Улды театр мари берен? Ну, ултта. Еп Шубашкар десене галап. Эксперимент театр волдың де пічкірех парда кейш, онда коллектив еде пічкірех.
Шавыда ваша клерыш. Ну, милле булат, епку ябална пидех шансак эмаса пхам. Хамран илзесін. Проблемасы нумай. Геннадий Павлович, пирен премыш иду хуравзыр юльдевичха. Тебір худасы илдерер хага телеграфщицыне Шавыдова. Млейду баны чесер. Епкаларым пирен республикара пиде чаплы пуганесен театре вол профессивальне нумайрам байыр тереть. Кышал тебір фестиваль худшынчы, екі фестиваль пірле хертлеш візем. Мінле фестиваль зем дұза ертереть пирен республикари пуганесен театре. Онан мала бульгесі шутладып, телеграфщицем онландиш пуль. Шак піріду шешюльде парневенде ихрав хучы шаплавет. Шапла. Хоть кемале спектакле, зуйла за эльзе, калехи гижен вали. Керек міле спектакле тенерен, сирен репертуарда, шене сезонда міле спектакльзем булеш. Шене сезонда берен репертуарда, пидео лайық онышлы спектакльзем булмалла. Ак сезон ушылать, мен бөйрылса дөрі шене сезон. Шавында череті речі октябрьде сезон ушылать, ебір хамыр чываш драматургисем ширны спектакльбе ушпаханық яланах, кышал сорғори спектакльбе ушылать, вара он хыщанах, биде бызык премьера булат перен, Антон Павлович Чеховын «Чайка». Вон ултымыш числара, пилік потлы, юраду ятлы, кына театрын илемлі хердуші Валерий Николаевич Яковлевлардать, ко мілі шапла, он зарбуштета да Валерий Николаевич кышал, хай сентябрын шерімбелігімі жінже сағарвыны шул дулдарать, шавделя шпедиенде купалы театра юрадаган жын пала событий болсады мала. Апла сентябрын шерімбелік мүші был Иран. Апла Валерий Николаевич Яковлев, СССР халық артисіне. Халих парха. Кедем телеграфшысын бе. Иран. Халих, саламлама, ирегім бұрде зұқладып. Шук, юрамас ведь. Перен ел ерге жамбек, перен шуралны гунба, бір гун малдан саламламашы. Иран саламлачыр. Анде Иран эфираду хаймас причам башеш каладып. Театра жыңғыралама бұлдарашы. Перен телеграфшысын президент чыраплашавна. Мне тухсагайшы, шумаршара тухсагайшы, туя дойбек товары спектакльбе, онда капустники де было, но он жинче галазабан семдипиде пызык мероприятие сем, тель было сем, кайрам баракашке спектакль булать. Таванде не, кашны юбилей рахшан бек веде, каян, тель было семертерень, межендесе онда кетеші беде. Бара иккемеш спектакль был булать, Николай Терентьевын, мен живол телей, на Таиксемна Сергеева, режиссер. Вот нумай республика зинче театр зинче калаши и бір элехи пьесым батнекая латаварна парундал маштара паршамбектова пармелегерле шам хамрагерли бектесе. Вот и бирде шам батне таварнды маркурунать чилай чухне час-часах возим батне таварн малада. Мы же десем возим лайх пьесасем, возим чунлы пьесасем, возим порноща ушса бараган, шин порнощны ушса бараган пьесасем. Вот икемш премьера ноябрь уйхынче болдық малла, вара вишемешінде бол яланақ перен көз сезонра вишемеш полать сезону жылнарамба. Полать мене ша ачасем валли, ша нишел валли, кто поцелует принцессу. Шавых трахисер есердені индевал чаваш пачал Академии драмы театра дени, ес унда шледен шавым багалады бінде. Сумла юбилярсыне тисла захтырать, ак нумай булмашкына, псирен чилай, шу, эшлене, РСФСР халық артизы, чваш халық артизы сен, юбилей кашысыне ертерчі. Шак күнзенже Виктор Родионовын пурде, юрадаган, бір шемейінде жүралса үсіне, чваш, телхине врензе, чваш театрне, шеклене, пызык оста, юбилей бульде. Шав сюжета телеграфшысыне. Шак самантра, кдарцелерха? Так, билайх. Сайрадер булаган пулым. Сендервари хулинде вырыс семейінде журал Надяна шоби чываш театрыне елсе жидерне. Пинде тахыр жерхер пірміш жылда музыка училище бедерне хыщын хойен делейне е чываш халығын делейне. Она мускаври патшалық театр юнерін институтен чываш студине вренме елеші. Шыржывшын тиевір тапхырда тыван шыржывына савырживығыдынде пірле вренне жінден СССР халық артизі Вера Кузьмина қаласы баджы. Шықырге кетіран үшінші құрбан ажақта жүбірліксіне бұқмазы. Шанна дағырса
время. Театр іште время. Унбай бадада ужарда болмажын, пиде пызык сынар бізем, Ефимник Ичпай кыжа ылмажын завылячыш. Ну, пахсадран малама. Вол пулны чук пулмазар чыдаймастын. Виктор Родионов пиндеді ғыржыр хершичі мұшылда мұскавран мірінсе даврынсанақ баларына. Хойенне турдаган темілі илердүлі вайба илем болны шүтлеме ұста хулымысаслы шамрыкра. Чываш патшалық академия драма театрінде ішлене вағытрах вал вун бір жол пирен радиоба телевидение дикторы де болны. Она чываш левитане десе хисеплене. Пысық ұста хойене мірінде вишер аллы ытла кураганасынде әмір бұрын малық сынар галыпланы. Шолоховын Ушны Жеременди Нагульнов, Константин Иванов Нарспенди Тохтаман, Осипов Найдаринди Айдар, Николай Терентьеван Хумзем Ширана Шабаша Драминди Иван Яковлев, Пушар Лашинди Иван, Васембурге Тван театрын Ыртын Шөпшинде. Ширарым все пресе мальчики день тоже были. Рендезине подпах архивила. Санбек тип не могло. Хымын шоздыр каршы бугатне, хытан петтелей я манакиль бар. Acapçı zemde bileş şuna. Vadam şul zenci de bileş, vatte zemde bileş. Arjeni de kirarime. Pur de unadı ıdam ne görzevi geçşi. Ayakincin irçe kayaymastın voltalan pancin. Şambek vat. Kuragana anratsayama puldaragan vay ıştan tuğat. Kalamay var. Turbanı bulival. Она время майжу. Виктор Родионов началахе Шубашка районенде шымшерде иртне. Унын ятне сумасуса уява сындырварисемде Шубашка районенде шымшерсемде келне. Пурде пирен Родионов теземін ашланаща. Она кашни палаган шаплагалама хадыр. Анжақ адиземшін выл чынныбех тиди хаклыенде. Унбек атте урықшук пультеше Елена Владимир ашы жінден асылзе галасабанымай. Паенхи шамрак артистем вара Виктор Родионова врендеген вырынне хураща. Біржінде зөлімбек артистем Башир Валерий Николаевич Каларынде шер жылда пірре жұрылат теші. Ебірінде шамрыксем онбек пұлма тұражат бір, онбек пұл бұляма тұражат бір демелі. Аллах бұрде калаш оның сасы ғолым бұл денеші, бұл драмасынче, де трагедисенче, де комиссенче, де пейде аван бұлян деші. Аллах онбеге шидер емес деп. Сас қолым болсан да онбеге бұляма пұлдараймастып демелі. Шабақ та онбек пұлма тұражадып. Арузен хушинче шихынова датмалламар. Валерий Яковлев калашле театр шинна улуштараймаш, анжақ шуғыша ярать, чунжирене тасадать, хамыршине айкинден бұқса підімлі дюсем думамай барать. Виктор Родионов калыпланысын арзем, курагана шыржумінден кыштақ шүлде бұлма врентнеде. Театрын тивеше, шав искусствын, Тюби шавында вет перевал урхладать, урхладать яха. Бол пиде шухыша ярать, шав шухыша яны берге, едем хойне хыйлмашынать. Чун батне жидетте, көшөлгыларать, кулдар тарать, шухшлата, вот калармар, шавында едем улшынать. Телеграфия сем шунгрался хитрыш, тень терс хурау парашын ши, тлесче. Алло, теть пресере? Иргун Волдаресеров эфир, да? Салам. Количество сказок про фестиваля. И симаш одинаковым быть нам не обязательно. Ой, матур. Матур, кам был адресир? Я от не влезче. Маленькая картина Сергей. Салам латпыр, шеплавит Геннадий Павлович. Салам латпыр. Енженде пәче ғажазен болсасын езір бұғане театр, неде бір зәгірма бұлдырадыр, емінук сенбе, епірін театрада. Кушамрық сасха, мұнук мар бұл, хайыняти сен бұр бұл. Поле. Жүрәт, сағатыш. Хойын жінден каламар, хабыл тадылса кайман бұлсан, калама бұлдарадыр, хор жінденде тадыл чейкен. Тадылчы. Шамрық сас, шамрық амышы бұл келде ажызындылара гүндада. Келме бұлдара деп пен, пирім бада. Күшал, театр шулдалығы бұлжы, пәдім Рашей бе шаплавет. Есір шав шулдалға жағынбек ятпанын ұсыне күрдірі. Хош енжен.
Пурженжен, дештанды болсан құрас келеді. Пурженжен Ильхам де- мәжін смахран шулдалға шамбек ятпаны. Пор Россия енженде курмама еще куболь. Вот шак пиденума фестивальсем был это пульчиш. Кунда вот Владивосток рамбушлаза, Калининград таран. Унда пызык театрсен фестивале. Перен Приволжский федеральный округ рада пульче фестиваль. Вот Мардвазин вырыс театре Пирмбада Шубашкара. Вижу спектакльзе килчеш. Перен опера бабали театре Мардвана гаре, Республики Негаре. Охойсен спектакльзе бе. Вот шамбек обменный де парберин хушинче улжынса гастрользе полный был. Паремеш мне. Тогда шак театрзен ушинче шекленне пуштарын проблема сене ыду сене шагами кашный регионда теплен бахса духса социавса правительство духма документ хайдерлесе вол пиди бузыгыш лады бебе. Ебе мәжендезесен Ольга Голодец шак ябалашын явапты дать пулсасын. Вол менде болсан улжынаса лайхланаса и бір шанса тұрат бар. Ховарда дамлешсем дуза иртердер. Республика Райберман жутпа пиде нумайсым дуза иртердер. Перен кашный театр вол пиде. Шамбик халық патне Хамбыр театрда, тип театрда стационар деп бар, билянзер бушне, ялзене тоқса жүреп бар. Мише районда, ебір район бушлығы сем худшынны таран, депутат сем худшындаран, театр шөлесене ұшырмар. Онда ялзенчи, халық театр сем, район зенчи, халық театр сем бұштарынза пұр дебірле. Ну, квал, калих вал бұрынды культурна шекленне, бізіне Курсасынаса, район бұшлығы сем курсасынаса, адалма болыш табынне пілдерегенде балама жұтпа. Кашны спектакльбе дұқсағай масырек, қалақ театры шөлі жинчен асылдері бар. Қаласа бара бар театры жинчен, он шекелі жинчен, бұлас премьера сем жинчен, онда тәрлі ену сем жинчен құрауыла бар. Вот шак телешпенде бол берін театры шөлі бәдімішлі. Апла, Россия бех перен шыржы пушлығы, театр шулдалғы десе ешінні, авыл театр земшінде, кураган земшінде пушылла иртмері деме бұлад, мүшінде зесін көшалдуны ақсақварны вырлық, келеші ұлышытса дұхе. Чапла. Сау бұлыр хезепті телеграф жесем, тепреділ бұлы чен. Сибер бұлы. Тағда бұш.